danas sam ovdje sa Pučom. Ćao. Danas ćemo raditi titanje challenge. Ako ne znate šta se radi u ovom challenge, znači imat ćemo po 3 pokušaja. Pokušat ćemo najbolje da istitramo što možemo za 3 pokušaja. Onda ćemo na kraju da saberemo sad taj skor. Za 3 pokušaja, ako budemo veći skor, će biti pobjednik. I krenemo. Prvi pokušaj. $53. Da ide Puča. $33. Ja mislim. Tako, 35. Tako, 35. pokušaj. $142. Yeah. Idemo treći pokušaj.
92. Koliko? 92. Evo ga, treći pokušaj. Zadnji. Eto ljudi, to je bilo za ovu epizodu. Puče pobjedio sa 320. 321, on imao skor. Barem mislimo da je toliko, ja sam imao 184. Nisam baš dobro ubrao, ali vidjet ćete u videu, vjerojatno ću ispraviti. I eto, nadam se da ste uživali. Vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao. Uživajte.